Bahati arahari ntabwo yapfuye. Imana ishimwe rero ko agihari. Ibyifuzo bya benshi kwari ukumva yuko atagihari, ariko kuba wenda gihari kandi ahumeka umwuka w'abazima nabyo twabishimira cyane kuba gihari. Ni amakuru atugezeho muri iki gitondo, aho umwe mu bavugizi ba M23 agize ati: ni mu gihe hari hashize iminsi inkuru zicicikara ku mbuga nkoranyambaga zivuga abakoloneli babiri ndetse n'abajenerali bahitanywe n'indege ya CH4 ya FARDC ndetse na Wazalendo, aho bafatikanyije kurwanya umutwe wa M23 kuri ubu ubarizwa ku butaka bwa Congo. Ni mu gihe hatangajwe ko uwo bita Eraste Bahati yaba yaritabye Imana azize ibisasu byarashwe na drone ya CH4 ya FARDC, aho ibinyamakuru byinshi byatangaje yuko uwo musirikare yaba yarahitanywe nabyo. Ibinyamakuru byinshi byanditse iby'urwo rupfu rw'uwo musirikare. Ni muri iki gitondo aho dutangarijwe amakuru yuko uwo musirikare ahari kandi ko ameze neza, mu minsi 10 bazamubona. Reka mbareke mukomeze mu byiyumvire, nanabashishikariza gukomeza gukora subscribe kuri iyi channel yacu mu gihe tukibashakira andi makuru ajyanye n'iyi nkuru 5 kuri 5 nk'uko twabyiyemeje. Ntabwo mwabeshye usibye kwa kundi ko umwanzi burya icyo aba yifuza ko n'umuzima apfa kandi aho ari muzima. Bivuze ngo nk'uko mwarimu bivuze, ntabwo bigeze bari abagabo bajya ku rugamba. Iki cyo rwose mwakivuze nk'ukuri, ntabwo bigeze bajya ku rugamba, ahubwo ni nka kwa kundi indege iza umuntu yageze ku gihe bikarangira. Ariko nk'uko mwarimu bivuze, ntabwo ni Michael wari bivuze, Fande bahatarahari mu minsi 10 azaba ari mu kazi. Kimwe cyo uriya, ariko mureke mbabaze mwese abantu nibura auditoire ize ibyiyumvire rwose, abantu bari ahangaha mu byumva. Niba umuntu ashobora kuza agafata umuntu bita nka Nkunda nkanjye, kaza akavuga ngo Nkunda ibi bintu byamubayeho 100%, urumva byamubayeho kandi mu by'ukuri ntibyambayeho, hanyuma noneho nkaza nkitangira ubuhamya ati ndahari nta n'icyo nigeze mba. Ubwo uwo muntu iyo yumvise hari ikindi kintu gishobora kuba cyabaye iruhande cyangwa se nuko gukomereka, ugashyiraho ibikabyo byinshi cyane, urumva. Kandi nk'uko mu bijabo yarabivuze, ntabwo uwagiye hariya wari wese ntabwo ari mu gipasiteri, oya, n'ibindi byaba, ariko koze igakomeza, urumva. Koze yakomeza, irahari, ntaho yagiye, izakomeza. None se ko batigera bavuga bariya bashira ba Ruhinda, ba Tigo, ba Nyasi, abo bose ko batabavuga, urumva. Ntibigera bavuga, ahubwo bakavuga abantu babiri byabaye. Kandi ikindi cyongeho, bariya ntabwo, niba ari abantu bajya ku rugamba, bariya ntabwo bajya ku rugamba, sibyo? Ni nayo mpamvu nkubwiye ngo bakomeretse, uwapfuye n'uwakomeretse ntabwo bari ku rugamba bahanganye nabo, bakomerekeye mu baturage, abantu byumvikane neza. Nuko nguko rwose bareke kwikirigita ngo baseke. Nta gikuba cyabaye, umva, nta n'icyabaye cyose. Urugero baje bareba nibura batabizi, bazarebe 94 ukuntu byagenze gute. Uwari uyoboye ingabo yaragiye arapfa, amaze gupfa urugamba rurakomeza, bari imbere igihugu. Kandi kuba bari barasubiye inyuma ntago byarivuze ko urugamba rwarangiye cyangwa ba giving up. Yari plan strategique y'intambara. N'abangaba rero abantu nimumve ko hari igihe twese kubabwira ngo gusubira inyuma kwabo ntago bivuze gutsindwa. 02 ways, reka twumve 02 ways hanyuma mugaruke mu murakoze ku ijambo. Nguri Nkunda tubwiye neza, n'abandi mwari mwarangije kuvuga nk'amabijabo nawe Genzo. Mu by'ukuri mwari mwatinze kuza ahangaha kugira ngo mumanure ibisukari by'abantu bamwe bari bagize ibisukari,
ariko ikintu gihari nuko nta gikuba cacitse cyane kubera ko ni akazi abitangiye, akazi kagomba gukorwa kandi kugira ngo igihugu kibeho nuko hari ifumbire igomba kuboneka muri cya gihugu. Nta gihugu kiza kiboneka kitaviriwemo amaraso ntibishoboka, kandi amaraso nta handi azava, ni muri twe, ni muri bakuru bacu, barumuna bacu, ba data, bashiki bacu, niho amaraso azava kugira ngo igihugu kiboneke. Rero iyo abanzi bacu bariko bishima hejuru y'abantu, hari igihe twe duhita tugira intege nkeya tukumva ko birangiye, kubera ko bariya banzi bacu bari kwishima. Abamicombero ibyo baba bariko bandika hariya, uyu Nyiringoma ibyo bavuga mu by'ukuri ni byinshi. Narebye wandukira nabonye abaza Muhire ngo ese ngo n'uyu nguyu nawe ngo aracyahari, ngo tubwire ngo urishobora ko agihari. Ukibaza iyo ideology yo kwishimira impfu z'abandi ni ukuri ngaho nawe ibaze, karandikira Muhire utari kuri space, utamusuje, utagize karaja kumubaza umuntu ifoto y'umuntu, zari ifoto ziwe zibiri, ariko imwe yicaye n'ahandi ahagaze, akayizana akayihuza n'indi ndango ni nk'iyo muri 90 na kangahe, akazizana zose akazihuza, yarangiza akabaza. Mvuga ngo ni ibyifuzo bafite, ibo bifuza ko abantu bose byo babaho. Hari ikinyamakuru nakurikiye numva bavuzemo update bariko batanga, baravuga ngo bari abagabo batewe kiriya gisasu ntabwo ari bo bari bateganyije kugitera. Bariko bavuga ko kiongozi mukuru ashobora kuba yari hariya muri kariya gace, ashobora kuba yari yasuye abaturage muri kariya gace, none baza kumenya amakuru nyuma, baza birukanka baje gukora iryo bara, bihurirana n'uko iwe yagiye, hasigaye bari abandi. Ariko nabo nzi ko hariho bamwe bazima n'abandi bakomeretse. Uko nyine abandi bakomeza babivuga, ibinyoma zaba abanzi no gukomeza tubigaragaza. Kuba twapfushije uriya muyobozi birani ibisanzwe nyine mu rugamba bibaho, kandi urugamba nico bisobanuye. Ariko iyo witegereje ukareba nyine guverinoma ya Kongo na coalition yose uko imeze, abo yakusanyije bose, abo yakuye hirya no hino ku isi, ingabo z'ibihugu bitandukanye, iyo mitwe yose yafashe Mayimayi n'abandi yarunze hariya abarundi, ubu tuvuga nk'ibihugu bitari munsi ya bitandatu, wenda nashobora kuba nibeshe navuze aho bikeya, tukongera tukabona abari abacancuro bandi nyine bava hirya no hino mu bihugu bitandukanye. Nta hantu na hamwe barakora M23 ngo bayisubize inyuma byibuze kilometero kimwe. Ubwo biba bigaragaza ukuntu M23 ihagaze, ni igisirikare kimeze neza, gihagaze neza. Njewe ndi mukubwira abantu ntigisegeti ni igifu. Impamvu ari igifu, kuba ufite igisirikare nka kiriya c'abakongomani 100% bameze kuriya, bakomeye kuriya, kibari nukuvuga ngo Kongo cyangwa n'ubuyobozi buhari ntiburamenya imbaraga kiriya gihugu gifite n'abantu gifite bindwanyi b'inkoramutima bakomeye. Nukuvuga ngo ufashe nka M23 ukagira special force ya Kongo, kiriya gihugu twese twotaha tugatengamana tukabaho neza kandi tukabana mu mahoro. Ariko ubwo bwenge ntabwo bafite, umutima nyine wabaye umwijima, wabaye umutima w'ibipfu, kandi bazabyicuza igihe kirekire. Noneho gasesengura ukareba ibyo bihugu byose bifite ekonomi nziza, bikomeye, bifite ubushobozi bwose, imyaka 2 bahangana na M23 ukuntu yatangiye ari abantu bakeya, hanyuma ikaba yarabashije gukora biriya bikorwa, ifite amateritori angana kuriya, ariko bakaba batarayisubiza inyuma n'umunsi n'umwe. Aho noneho urebye ni intambara igihe bayimazemo igihe kingana gute? Bayimazemo imyaka 2 irenga.
aho iyo myaka ibiri kuba bishe umuyobozi umwe mu bakamandazi ba M23 cyangwa se ba coalition none se mu myaka iyo myaka yose nuvuga ngo iyo myaka bose bari barananiwe no kuba bafawuru kuri mission yabo imwe. So biriya kuba byabaye biriya ni bisanzwe, ariko kandi nje navuga ko M23 ifite ubunararibonye bukomeye kuba n'ubundi yarakomeje kurinda abakamandazi bose muri buriya buryo n'amadrone ari hariya. Ubona ko ni igisirikare cy'umwuga kandi ciza gikomeye. Iyi leta ije kugira ubwenge yari kubagira abasirikare b'umwuga bakira gihugu kabigiye gukizima nta n'ikindi gihugu cyo kwisi cyo gihangara. Aho noneho rero wareba n'ibitero uko bimeze, bari mu gutera M23 bakayitera ahantu hose hatandukanye, ariko ikamibasubiza inyuma nayo ikongera igasubira mu maeneo yabo, mu headquarters yabo, ikaba ari wongera gukambika, kuko bigaragara ko itarahabwa oda nyine yo gukomeza ngo ikomeze ifata ibice byinshi, ariko ubundi baba babikoze. Sinzi nimba mwumvishe ikiganiro ejo yakoze nani Wiringoma, yaravuze ati rwose ibiriya n'ubwenge bukeya kwitwaza drone nkiriya ngo ugiye kurasa abasivile, ugiye kurasa ahantu hari abasivile ugatagatinga umuyobozi wagiye gusura abaturage. Biriya ni ikikwereka ko n'ubundi niho basigaraye honyine, ariko urebye hasi ku butaka nta mbaraga bafite zo kuba iyo baza kuzigira baba barirukanye M23 barayikuye byibuze no mu duce tumwe yafashe cyangwa se imisozi imwe ifite. Noneho ibyo zose babikusanya ugasanga mu by'ukuri ukareba izo coalition yose iri muri guverinoma baraniwe kubatsinsura aho bari, nubona n'utwo tudrone basigariyeho, kandi drone buriya nabo ko barazishakira umuti. Navuga ko ubu ngubu ni nkabwo basa n'abakoze nk'igikorwa bumva ko bakoze igikorwa gikomeye kuba bahitanye uriya muyobozi, ariko ubona ko mu by'ukuri buriya M23 nayo iraza gushaka igisubizo cya ziriya drone mu bundi buryo bwose bushoboka, kuko n'abahanga byo turabyizera ko baraze kuzishakira umuti. So noneho rero wakomeza ureba ugasanga leta nta kindi yokora n'ibiriya nyine n'ibiriya ni ugukomeza nyine bakora akantu nk'akari, ugasanga induru yavuze yagize gute, ariko abarwanashyaka ba M23 na coalition yose bahagaze neza, kandi abantu bahumure, biriya bibaho mu buzima ni ibisanzwe. Gusa ya leta izaregreta rwose, ntabwo iyi ntambara izayikoze isoni, nje niko mvuga, kuko ntibyakagombye kuba byaranageze n'ahangaha bigeze. Leta ikusanya amafaranga isi yose, ihamagara ibihugu byose ku isi ngo baze barwane, kandi nabyo amakuru nakomeje ndeba nco kumbura hirya no hino, bigaragara ko n'ubundi leta ifite ubwoba ku butaka byo rwose, ifite ubwoba. Ni impamvu yafashe iranzira cyane yo mu kirere ari witagetinga cyane, ariko hasi ho barasa n'abananiwe. Turakomeza tuganira nangahe n'abandi, bafata ijambo. Urakoze cyane GB.